Ассалому алейкум дӯстони азиз, лидерони лоиҳаи Faberlic Forever. Хайре ки шуморо пешвоз мегирам дӯстони азиз. Номи ман Юсуфҷон Тухтаназаров ва имрӯз ман ба шумо дар бораи маркетинг плани ширкати Faberlic камтар суҳбат мекунем, яъне ки дар бораи он ки чӣ гуна шумо ҳар 21 рӯз аз ширкат даромадҳои хеле калон гирифта метавонед. ҳар 21 рӯз гӯем ки шумо ин бизнесро пеш бурда, яъне ки бизнеси шахсии худро пеш бурда, шумо ҳар 21 рӯз чӣ гуна даромадҳои беҳтарин, бе вложения, бе риск кор карда метавонед, ман ба шумо мефаҳмонам. خب پیش از همه گفتیم که در شرکت دو نمودی درآمد وجود دارد. یکم نمودی درآمد این از خدمت رسانی به مزاجان، یعنی وقتی که شما از شما یگان محصولات زکاز میکنن، گویم شامپون، صابون، هم خیلی محصولات لازمی رو خیلی تبراتون شناساتون از شما زکاز میکنن، شما از شرکت گویم که ارزان تر میگیرید 20-26% و در بالاش کمتر پول مانده میفروشید. مثال 14.5 سوم شما شامپون آمد، گویم 18 سوم فروختید، همین 3.5 سوم برای شما فایده ماند. این پولی نقد هر روز شما کار کرده میتونید، لیکن درآمدی دائمی نه، درآمدی کلان نه. یعنی از سبب، یعنی که شما مصلحت من با فروختن بسیار مهر ندید، برای اینکه آن آدمایی که با این بیزنس فقط برای فروختن بار میبیایند، قریب همه آنها 99% آنها زود بفره میشن و از شرکت میروند. یعنی که امروز نباشد پگا نباشد پگی دیگر، لیکن از این بیزنس میروند، برای اینکه آدم از فروختن بفره میشود. برای همین شما چند تا که حرکت کنید دوم نمودی درآمد با بسیارتر مهرمانه، بسیارتر دوم نمودی درآمد برای خود بسازید. یعنی این درآمد از بیزنس همکارانی شما و از آدمانی که شما اعضا کردگید و آنها برای اوله خودشان و مقصد سودا کردن و غیره خرید میکنن، از شرکت خودشان خرید میکنن، از سایت کمپانی و کمپانی شما با از همین فایدهش هر 21 روز پول میتید. بیاید با شما نشان دهم اون شخصانی که در کماندای ما بیزنس خود را میبرن، یعنی که به فروشی بار چند قدر از شرکت درآمدهای خوب دارن، چند قدر درآمدهای کلان دارن. یک بار نظر کنیم، این همه نمودی درآمدخانه، یعنی که گویم که کم ترش ما اسم با همچون نمونه مانده گیم، برای اینکه شما ببینید که چگونه پولها کار کرده می شود در شرکت فابرلیک. ببینید من مثلا یک نفر گویم مثلا که 2389 سوم، یک نفر 793 سوم باشد، یک نفر 1799 سوم، یک از 10538 سوم، یک نفر 4095 سوم، 3205 سوم، 27163 سوم و از این تا زیاد در همکارانی ما پول کار میکنن در شرکت فابرلیک. خب بیایید اکنون با شما کمتر صحبت کنیم درباره مارکتینگ پلان. در نزد ما مارکتینگ پلان شرکت فابرلیک تا درجه دیرکتور، یعنی تا اون وقتی که آدمی که نو اعضا شده است، نو بیزنسش رو سر کرده است، تا اون وقتی که او دیرکتور نشد، برای او همین تبلیغ کار میکند، همین تبلیغ درآمد کار میکند. خب انا کنون بینید مثلا اینجا ما میبینیم که 100 بال وقتی که شما با یاری کماندتون خودتون و کماندتون یک جای 100 بال میکنین، علاقه شما در شرکت فابرلیک کنسولتانت میشین، یعنی که 3% از شرکت درآمد میگیرید. این 19 سوم 80 درهم. بیاید حساب میکنیم همین درآمد رو. خب من مثلا گویم که شما خودتون 50 بال کردید و گویم که یک از آدما رو اعضا کردید و اعضا کردگی آدماتون، من مثلا گویم که اعضا کردگی آدماتون یک تاشون گویم که 30 بال کردن و 10 بالی 2 نفر کردن مثلا، و خودی شما 50 بال و در همگی این 100 بال می شود. یعنی شما خودتون کردگی بال ها هم با بالی گروهتون همراه می شود، شما 3% میشین، کنسولتانت میشوید. خب اکنون بینید حساب میکنیم. مثال که درآمد در اساس مارکتینگ پلان شرکت فابرلیک حساب کرده می شود. نرخ 1 بال برای درآمد گرفتن از مارکتینگ پلان فابرلیک برای تاجیکستان 6 سوم 60 درهم. مثال گویم که شما 100 بال جمع کردین با یاری کماندتون، خودتون 50 بال کردین و یک نفر در کماندتون 50 بال کرد، که خودتون 100 بال کردین فرق ندارد.
мақсад ки шумо 100 балл шуд дар командатон. хоб мо инро зарб мезанем ба нархи 1 балл 6.6 дирам ва зарб мезанем ба 3% ки гӯем ки шумо аз ширкат мегиред ва ин мешавад 19.80 дирам. шумо метавонед калкуляторро гирифта ҳисоб кунед. чиқдир ки мебинед 19.80 дирам гуфтагиай. ана михел мо ҳисоб мекунем. мана масалан ва гӯем ки 200 балл мисоли 200 балло мебиёрам. ино шумо гӯем ки ба лоиҳа боз бисёртар одаморо оварден, мо ба шумо ёрдам додем масалан ва гӯем ки одамое ки шумо аъзо кардед 50 балл кардан, як нафар 30 балл кард, як нафар 10 балл, 40 балл, 30 балл, ҳама барои худ лозими маҳсулотро гирифт ва худи шумо 50 балл кардем ва аллакай ҳамагӣ ин 210 балл мешавад. шумо 6% мешавед. яъне ки шумо дар ширкати Faberlic биёед як бор мебинем, шумо мешавед 200 балл ки шуд, шумо мешавед дар ширкати Faberlic старший консультант, яъне ки 6% шумо аз ширкат даромад мегиред. ин 79.20 дирам. ина биёед ҳисоб мекунем. мисол 200 балл мо зарб мезанем ба 6.6% ва зарб мезанем ба аллакай 6%. масалан барои 100 балл компания 3% пул кард, барои 200 балл аллакай 6% пул метиҳад, яъне ки фоиз зиёд мешавад. ин 80 сомон. хоб ана кунун вақте ки бо ёрии командатон шумо 2000 балл агар ки товарро оборот кунед, шумо чанд қадар даромад мегиред? ина аллакай худатон бо ёрии калкулятор ҳисоб карда бароед. чӣ хел ки мебинед чанд қае ки гӯем ки бо ёрии команда шумо товара оборотро калон мекунед, яъне балли шумо чанд қае ки зиёд мешавад, балли командатон чанд қае ки зиёд мешавад, ҳамин қадар фоизе ки мегирен ҳамон қадар зиёд шуда рафта мегирад ва максимални фоиз ин 23% аст. ва намихел даромадҳои хушрӯи беҳтарин аз ширкат ҳар 21 рӯз гирифта метавонед. яъне то он дараҷае ки шумо даромадҳои шумо хурд аст, 100 балл, 200 балл, мисол 356 сом, 700 сом ва ғайра, ин пулҳо ба шоти шумо дар хуҷраи шахситон мебиёд, яъне ки он сайте ки ширкат ба шумо додааст ба ҳамон сайт мебиёд ин пулҳо ва аз заказотон минус мешаванд. вақте ки ҳатя ба шумо 1500 балл ба баромаден, аллакай шумо аз ширкат бо ширкат метавонед ки документ туғри карда, шартнома карда, аллакай ҳар 21 рӯз ин пулҳоро ба дастатон бигиред қонунӣ. хоб ана кунун биёед боз мисоли ана кун гӯем ки 1500 балл. вақте ки шумо кор кардан мегирен, вақте ки шумо меҳнат кардан мегирен, аллакай дар командатон ҳамин тавр одамо зиёд шуда меран. гӯем ки як нафар 200 балл як хело мекунад, як хело 50 балл, як хело 20 балл ва ҳамин тавр гӯем ки агар ҳамаи ҳамин баллҳоя ҷамъ кунем 1500 балл мешавад ва шумо мешавед ки 15% мешавед шумо. хоб дар ин ҷо аллакай он одамоне ки ба мисли шумо гӯем ки даромад ба баромадагӣ, мисол ки 100 балл 200 балл ба баромадагӣ одамо гӯем ки дар ин ҷо пул мегиранд. мана масалан мисол мебиёрам. ина гӯем ки шумо 1500 балл ба баромадед, 1485 сомон даромади командатон шуд ва гӯем ки дар командатон як нафар гӯем ки 100 балл кардагиай, ба ӯ аз ҳами 1485 сум 20 сумаш ба ӯ меравад, мондагиш аз шумо аст. як нафар гӯем ки 200 балл кардагиай, ба ӯ ҳами 1485 сум 80 сумаш меравад, мондагиш аз шумо мешавад. яъне ки ба фикри ман ин фаҳмон аст, яъне ки команда вақте ки мо бо команда кор мекунем, команда ки чанд қа меҳнат кардагӣ ҳамин ба нигоҳ карда пули худаша, даромади худаша аз ширкат гирифта метавонанд. хоб ана баъдан гӯем ки вақте ки дар командаи шумо одамое ки ба бизнес шумо даъват мекунед, онҳо ҳам статусо мекушоянд, кор кардана сар мекунанд, шумо ҳам ҳамон қадар статуси шумо, дараҷаи шумо дар ширкат баланд шудан мегирад. мана масалан гӯем ки дар командатон агар ки 2 нафар 1500 балл ба бироянд, мисол шумо бизнеса ёд доден, кати онҳо якҷоя кор карден, ёд доден, ҳамаи он чизҳое ки шумо медонистен фаҳмонден ва онҳо гӯем ки ҳаракат кардан, 2 нафар гӯем ки 1500 балли 15% шуданд. аллакай
балҳои инҳо ҳам ба шумо мебиёд, шумо мешавед 3000 бал, шумо мешавед директор. ё ки набошам фарқ надорад. Шарт не ки одамои шумо 1500 балӣ кунанд ва баъд шумо директор шавед. Мешавад ки масалан мана ин тавр масалан яхело 50 бал кардаги, 150 бал кардаги, 20 бал, 40 бал кардаги ва ҳамаи ҳамино як ҷоя 3000 бал шавадам шумо мешавед директор. ё ки набошам ду одаматон 1500 балӣ кунандам шумо мешавед директор. Фарқ надорад. Хоб старши директорам ана ҳамин тавр. Одамотон метавонанд гӯем ки шумо метавонед дар командатон як нафар агар ки дар командатон директор барояд, мана масалан гӯем ки Алишер дар командатон директор шуд, 3000 бал баромад ва дар командаи шумо боз ду нафар 1000 балӣ баромаданд. Обши мешавад 5000 бал, шумо мешавед старши директор дар ширкати Фаберлик. ё ки набошам ана ҳамин тавр гӯем ки дар командатон бисёри одамо 20 балӣ, 30 балӣ, 100 балӣ, 200 балӣ ана михел заказ задан ва умуман гӯем ки ин 5000 бал шуд ва аллакай шумо мешавед старши директор. Фарқ надорад, шумо ду вариант доред, яъне ки ду вариант вуҷуд дорад ва даромади шумо ҳамин тавр зиёд шуда рафта мегирад. Хоб баъдан серебряный директор, яъне инҷа балакай хеле муҳим аст ки шарташ ҳамин тавр аст ки дар командатон вақте ки шумо дута директор мебарорен, яъне ду нафар директор мешавад дар командаи шумо мешавед аллакай серебряный директор, яъне ки ду директор доред дар командатон ва як нафар 1500 бал кардаги, яъне 1500 бал фарқият доред, шумо аллакай мешавед серебряный директор. хоб баъдан агар ки 3 нафар дар командатон директор шавад бо 1000 бал фарқият доред, шумо мешавед золотой директор. Ай дараҷаи золотой директор бо шумо метавонед ки ғайр аз он ки шумо аз ҳар як директоратон гӯем ки 5% пул мегиред, ғайр аз он ки шумо аз фарқиятатон бо 23% тахминан пул мегиред, ғайр аз ин ки ҳама ин 21 рӯз ҳамин даромад мегиред, ғайр аз ин боз шумо метавонед ки ҳар сол аз ҳисоби ширкат бепул ба ҳар гуна канорҳои рӯи дунё ба саёҳат равед. Масалан модари ман дар шаҳри Турсия буданд, дар шаҳри Анталия. аз тарафи ширкати Фаберлик бисёри директорони ширкат ба Турсия рафтанд, зиёда аз 100 нафар. خب وقتی که 4 نفر در کمانده شما دیرکتور میشوند و شما 1000 بال مینیمم فرقیت داره، شما میشوید دیرکتوری روبینی، یعنی که روبینوی دیرکتور. خب بعدا گویم که اناکنون بینید برای هر یک زوانیه شما غیر از اون که از هر یک دیرکتورتون مینیمم 5% پول میگیرید، باز از فرقیتتون پول میگیرید. غیر از این شما باز برای هر یک زبانی که محکم میکنید یک بار شما مکافات پول میگیرید. مثلا برای دیرکتور 8000 سومونی، برای سریبرانی دیرکتور 16000 سومونی، برای زلاتای دیرکتور 24000 سومونی. چه خیلی که میبینید روبینوی دیرکتور 33000 سومونی شما مکافات پولی میگیرید. مالا بینید ахимият ки масалан дар инҷо нишон додагия ки количество 23% группа, ин маънош ҳамин аст ки дар гурӯҳи шумо чанд ки 23% ҳо, яъне ки директорҳо зиёд мешавад, ҳамин қадар дараҷаи шумо зиёд мешавад. чӣ хеле ки мебинед дута директор бошад, нишон додагӣ ки шумо мешавед серебряный директор, 3 бошад шумо мешавед золотой директор, 4 бошад рубин, 6 бошад шумо мешавед бриллиантовый директор, 9 бошад элитный директор, 12 бошад национальный директор ва ана ҳамин тавр рафта мегирад. яъне ки мо худамон интихоб мекунем ки то кадом дараҷа мо мехоҳем ки бирасем, то чӣ гуна даромадҳое мо мехоҳем ки бирасем. хуб даромаде ки шумо аз директорҳо мегиред, ана ҳамин тавр ҳисоб карда мешавад, чӣ гуне ки мо даромадро дар аввал ҳисоб карда будем. мана аҳамиятиет, мана масалан гӯем ки 200 бал зарби 6% баробар 79 сум 20 дирам буд. анакунун аз ҳар як директоратон шумо 5% пул мегиред, яъне 3000 бал шумо зарб мезанед ба 6.6, зарб мезанед ба 5%. яъне ки ин 3000 бал ин минимум, яъне ки лидерҳои шумо метавонанд ки 3000 не 5000 кунанд, 10000 кунанд, 20000 бал кунанд. ҳамаш аз худи
мо вобаста аст ки чӣ гуна мо онҳоро ёд медиҳем, чӣ гуна мо онҳоро дастгирӣ мекунем. ва ин маркетинг плани ширкати Faberlic аст. дӯстони азиз, ки шумо метавонед чунин даромадҳои хеле хеле калон бигиред, хеле хеле баланд бигиред ва метавонед ки пули як хонаро ҳам ҷамъ кунед, пули якчанд хонаҳоро ҷамъ кунед. чӣ орзу мақсадҳое ки доред ба ҳамаи орзуи мақсадҳои худ бирасед. дӯстони азиз, ин танҳо маркетинг плани ширкати Faberlic ва танҳо як намуди бонусош, яъне ки 8000 сум, 16000, 24000 сум, ин то 8 миллион сомония, ин мукофотпулиҳо танҳо як намуди мукофотпулӣ ва дар ширкати мо бонус пулиҳо, бонусҳои ширкат хеле хеле зиёд аст, ки дар бораи онҳо ман видеои алоҳида мегирам, ки шумо метавонед ки хеле бонус пулиҳои зиёд бигиред ва дар бораи онҳо аллакай мо бо шумо дар видеоҳои дигарӣ صحبت میکنیم. با شما موفقیت خواهانم، با شما درآمدهای بلندترین خواهانم و استاتس‌های بلندترین را آرزومندم. سلامت باشید و تا دفعه دیگر دوستان عزیز.